tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kasta, dituin agnaid ng tilagring, ruway na bakit? Saan ka din nagsaritaan tanti may papaniti day talakay? Agabrod ti kasinsin ko. Awan ti kadwa na ija balayda. Awan ti kasarsarita na ijay. Sapay adayo ti balayda iti kadwan ti tattao. Wan, angam, ay nawaw. Apay akasta ti reaksyon mo. Ada ka di parikot, Gabriel lakay. Ha? Ay, awan matkid di bakit? Agpudno ka man kanyak, Gabriel. Ada ka di sakit tinakam mo ka ni Auntie Lagring, ah? Awan, bakit awan? Amohom lakay. Sipod pimusay ni nanang ko, ni Auntie Lagring titimakder nga inak. No saan agapukan kwa na, saan ka anaam-am mo? Laglagi pam, ni Auntie Lagring tinang paadal kanyak itidayja apagadalan, iso anagam amuta. Alawanan, bakit? Ay nawaw, pangipanam kadagita ulis mo lakay. Iti salas, ruway na bakit? Itian niya kumama kagapo. Atan sumangput ng tilagring, ang mga noad dati maibagana. Anya kalakit di matan lakay. Apay nagkatawa ka bakit? Kasano, makapakatawa mata reaksyon mo. Agnaed ni Auntie Lagring dito'y balay. Kasla di mo matan mo ti ar-aramidam lakay. Eh, saan Agpudno ka man kanyak, Gabriel. Kabutang mo ka din ni Auntie Lagring aging gaita. Ha? Isa na. Anya ko matipagbutngat ngay. Kat balay ta matipagnaedan na bakit? Matlagayam. Isublim dagiti ulas mo iti siled ta. Iti may sa asiled ti pagturugan ni Auntie. Kumayak man makistambay, Tata Pedro. Nawaw, apay nga imay ka diti balay, kat sumang pinantiyo alagring ita Gabriel. Kaya't ko ti maki-standby pa ilang dito, Tata. At ka diti parikot mo. Siyak ka di, Tata? Nawaw, asino kumapay dudwa talaang mo dito. Kastoy ngamin, Tata, kastoy. Agnaid itaan minan tilagring. Taagabroad ka no ti kadwanay, ibalay da? Apay nga raw, akas lamadan danagang kalaunay. Ta stricto day dya, Tata. Napudot pa'y tidara na kanyak, Tata. Ti kayat mo ka di asawin kay, kagurgura na ka. Kaslakastan, Tata. Apay asi ka din ang sukon kanyak ruin na kaanakan. Sa dino ti ayan ti asawam aya. Napaniti ayan ti kaaruba Auntie Lagring. Ay nawaw. Apay nga dayjay. Di mo ka di imbagakan kwa na asumang petak ita. Amo na, Auntie. Amo na gayam. Apay api manaw pay laang. Iti ayan nga mini Tata Pedro ti tambayan na, Auntie. Likliklik ang naksamot ti asawam kaanakan. Ay, saan mat siguro, Auntie? Awagam nga ro daw ta agawid. Tapno makapag-istorya tayo mo't Ay, uwan, Auntie. Mapan ko sukunin inton madamdama. Ay, agtugaw kayo pa. Tay timplaan kayo iti kape. Anya tararamidin dito ang Tata Pedro, ruway na bakit? Anya kumapay ngay lakay. Umay kasukunan Simbang putan ni Auntie Lagring. Sapsapulan na ka. Ay nawaw, apay ka na. Kaya't nakakano ka in istorya. Magawid ako to yung madamdama bakit? Adamanan maibagana no kasta ka lakay.
Kasano nga ron no biglang agungot ni Antem. Ada ka didakas ngay naramid mo, tapno agungat ni Auntie Lagring ken kalakay. Maganda bakit? Oh, awan mo't lagayam. Awan nga rod ti rumbang apagbot ngam lakay. Apay nga itakalaang, Gabriel. Auntie Lagring. Amumat asumang petak ita. Nagmerienda kayo ka din, Ante? Nalpasan ni Taypay. Si Kangay, agkalkaling utan kamat. Sapay, agtigar-gar dagiti tumang mo. Mabisbisin kan sama. Okay ak lang, Ante. Sana ka mabisin. Ay, Ante, nagkapiag iten da Tata Pedro itay. Saan amadlaw ang nagkape ka ah? Ala, mangan kakit din mabisin ka. Ada mo tinaluto ang makan. Uwan, Ante. Kasta ah, no nabising, mangan, nalawang. Ay nawaw, nakasapsapa ka nagring Gabriel lakay. Agtrabaho kita, Ruena, bakit? Ay oo na yan, Gabriel. Sana mabalin amala daw kita. Tamangan numay katak iti trabaho, bakit? Numay katak iti trabaho, pangalaan tayo nga iti kanin tayo. Awan ti trabaho mi ita lakay. Anya? Katno Sabado ita. Aya. Sibod simbang pat ni Auntie Lagring. Kasla di mo matinam mo ti aramidam dito'y balay. Nini, sana. Itan niya kumaga po. Kas kuma ita. Kunam nga agtrabaho ka, uray Sabado mat. No kas lang arod, mapanak lang nagpalinggay, bakit? Amom aya? Wala na. Ilistam lang dagitinas ka nagatangat. Sa anak akomportable nga tararaminan dito balay. Sa payadanan tilagring. Ang mga nuan yan to tibagana. Sa dino di pa pa ni pare Gabriel, mare? Mapan ka no agpalingke, mare. Amo na aya? Italaang manan, mare. Ta saan ka no akomportable no awan aramidan na. Saan akomportable, wan no? Di na laang kayat ti agistambay iji balayo ta adat istrikto nga antim. Amo, mare. Adang agpay sumadlaw ko iti asawa. Sipod simbang pat ni Auntie Lagring. Kasla di na amo ti aramidan na. Panag ko na, mare. Saan nga ta akomportable ti asawa iti kastoy a setup? Saan ka di na istoryam kanya? Nga istrikto nga min ni Antim Alagring. Idi agdat-daton pa ilaang ni Gabriel kan ka, kumare. Unangam na bayagan day jay. Kat? Amang ano isungag pa iso ti makagapu ah. No apay asaan akomportable nila kay mo. Pagsaritaan nyo laangan no anya ti rumbang nga aramidan nyo. Agsarita taman, Gabriel. Awan tirong ba nga pagsaritaan ta, bakit? Agpudno ka man kanyak. Kabutang mo ka din ni Auntie Lagring, lakay. Tunggal makitam ni Auntie, kasla di mo ang muti aramidam. Narigatag kang mali iti matang na antilagringan niya. Ay nawaw. Istrikto ni Auntie. Ngam saan mat nga agunget no awan ti makagapu, lakay. Malagip ko'y dagdat-dato nakpailayan keng kabakit. Taubing tapaylaang idi, lakay. Uray di kalay sata. Uray lako sila panak nantim. Idi laang dayjay, lakay. Si kakit di mat. Oo. Kanya amom ngay bakit? Ang mga numayat manen ti kakapyak dita. Kat kusilapan ken bekelen nakite. Nakaidasara kun iti pamigat tayo, Gabriel, lakay. Umuna kayo lang mamigat kan antilagring ruin na bakit? Ay nawaw. Sa anak pa'y amabisin. Katanyat orasan. Iba't dyan naktulat tayo ti si Daeg. Umay kakit din, tagigiddan tayo. Siguradong agsaludsod manan ni Auntie Lagring no saan ka makigiddan amangan. Saan mat amasapol nga gigiddan tayo bakit? Kan amangan no sa anak amabsug no kwa. Si kakit di matlakay. Mayruam kan ni Auntie Lagring. Kasya talaga day jay ngam nasing patlat tamat.
Un akin ka, kanya nga eh. Panagkita na pailangan kanya, kaslakay na ako nabagkalan, bakit? Una ikalakit din ay alakay. Bagkalan na lawlawa man. Mantay nga rudan lakay, antilagring. Ay nawa ko. Apay ngay, akas kalamadan danagan si ka Gabriel. Sa amante. Mabutang tamaan kanunukilat abagkalamante. Anya ko maaga po, abagkalan ka. Saan akas na bakit? Si kakay di mga... Isumati ko nam kanyak itay lakay. Saan akas tatikait ko asawin? Lala. Magantayo kay din habang napudok pa iti sabaw. Ano ti si Dam Tata Pedro? Nawaw, san ka kadipay anamigat, Gabriel? Nalpasin data. Apay nga ron masida ti biribiru kay. Saan ka nabsog, tata? Anya? Basid lang tikinan ko. Takasang sango, mimkin ni bakit ko ti stricto nga antina. Makisarita ka gamin kin antim alagring Nasano mga min tata? Panagkita na pailangan kanya kasla kaguruguro ng launay. Kasla kaya nagabagkalin. Makapanerbiyos, Tata Pedro. Sika lang, sabot ka kasta ti kapanunutan na Gabriel. Itanya ko maaga po, bagkalin lang ka ba? Awa mo itagas nga alamidem. Basta, Tata, makipanganak pailangan dito, Iwan. Nakitak mo't nagturong nila kay mo iti ayan ni Tata Pedro, kumare. Napansiguro man ang nakipangan amare. Nagrigat ti kasta, mare. Talaga siguro asaan a komportable no kasangsango na ti istrikto nga antiyo. Day tangarod ti parikot ko mare. Panag ko na mare. Masapol ka di apa panawag na antilagring? Saan ang masapon nga aramidam day ta, kumare? Anya kay nga ti aramidag mare. Agaramid ka iti pamuspusan tapno makapagbanding kayo. Wano saan? Pagsasaritaan nyo laangan no anya ti parikot. Tapno masolusyonan nyo sakbay a dumakkel, kumare. Kasano mare, katlikliklikan nila kay ko ni antilagring. Kasaritam iti nasayaat nila kay mo, kumare. Maawatan namat siguro. Saan laang ang nairwam akadwayo ni antiyo iti may sa abubong? Nang runa, kat nagrigat nga agpayso tinagdalanan na iti agdatdaton pay laang ken ka. Sa bagay mare, husto ka. No, daan tilagring kan ruwi na ti agsarsarita iti salas. Kanya nga ti pagsarsaritaan da. Tinasahat, aglamang akitilikutan ti rito. Denggat noon niya ti pagsarsaritaan da. Awan mo ti makunak iti asawa, kaanakan. Unmat nga minantilagring, nagagatmot ni Gabriel, saan nakabaybayan. Dakkel pa yung ti balayaw. Naimastikan ka na niyaw. Denggat lata. Natungpal mo ti karina idikan ka. Asaan ka nga agrigat iti danana. Amom ka day. Bili baklaw na iti asawam, kaanakan. Unmat ante, awan mat ti makunak, tanagasa tak iti asawa. Adalaog man ti madlaw kukan kuhana, kaanakan. Kas na di na amo ti ar-aramiden na. Tunggal makit-kita nak di ti balayaw. Ang nervyos lang, lukas makikita na kayo, ante. Di ba nagkuna na siguro akit, istriktuan yung aging gaita. Nukasta. Saan naggayam akaguran ang tilagring? Ay, kapanunutak lang gayam tikas dyan. Panagkunam lakay, may mayat nga ta, no may sina iti kusina ni antilagring. Apa may sina bakit? Una, tapno komportable ka. Ay nawa, saan na nakasapulan bakit? Kaslag nervyos ka nga minumakit-kitam ni ante. Di mo paikit din amo ti aramidem lakay. Saan nita bakit? Ha?
Sa gaya man na pudot ti daran ang tilagringan na, bakit? Kat no dakkel ka no ti bilib na ken kalakay. Bakit? Nangeg ko tinagsaritaan nyo itay. Ah, nasayaat nga rod no kasta. Tapno di mo panunutan, akagurgura na ka ni Auntie Lagring lakay. Dakkel ti respeto ni antikan ka. Di na maaramid ti mangbekkel ka. No adaman dagiti gundaway ang nagbalin nga istrikto, at least, kat para matlaang iti pagimbagan tayo lakay. Ante, agkapi kayo ka, de? Ha? Itimplahan kayo, nante. Sigurado ka ni Gabriel? Uwan, nante. Tapno, makapagsarita tamulangan, ah. Saan ka na mabutang kanyak? Saan mo akabutang to istrikto nga anti ti asawam? Saan nante? Okay lang kanyak. Nagbalin kayong istrikto. Basta di nagbagkilan, ante. Noon mo't Uray istrikto jak maaramid ti mangbagkalan niya. Sabay sa, agbalinak lang nga istrikto no kasapulan. Kan, saan aga puta istrikto kat kagurgura kan. Saan akas jay Gabriel? Pasensya kayo, nante. No, kasi tigaraw ko ide. Talaga lang kami nervyosa. Tamang ano ko na naputo ti darayo kanya. Ken amangan noong tanak ide. Saan ka makangag kanyak no nasaya at lakit di ti aramidam? Sa anak anaungat kunak tumal. Nakitak matamayat ti istoryanyo ka ni Auntie Lagring kabayatan ti panagkapiyo, Gabriel lakay. Ay nawaw. Nasayaat kami kinantilagring. Ruwen na bakit? Sigurado ka ka de? Ruwen bakit? Nagadungarot istorya na kanya kitay. No kasta, saan kan nga nervyos no makitkitam ni Auntie Lagring? Saanin ay ta? Naamwa ko na saan nagaya makagura bakit? Kas nakunakken ka idi. Saan nga agungat ni Auntie no awan ti makagapo? No nagbalin man nga istrikto idagdat daton ka kanyak. Dayjay kat para iti pagimbagan talakay. Agbalin lang nga istrikto ni Auntie no kasapulan. Ruwen bakit? Ita, amukon. Ne, sikan samot ti paypayapayan ni Auntie Lagring lakay. Ayaw nagpwesto bakit? At siguro'y paramid na. Ang mga nagpatulong amang bagkat ka dagiti nakapaso asabong mo, bakit? Mapan ka nga rodon iti ayan na lakay. Tapno makapagbanding kayo mat ka ni Auntie. Tapno saan ka nga agner-nervyos no kasta kasangsangom. Ay, nawaw! Numaminsan, agbalin tayo nga istrikto saan agapu takagura tayo ti may sa tao. No dikat para matlaang iti pagimbagan ti pamilya wenno pada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.